Wabafowethu kuthiwa liyabhubha eThekwini-ke laphana-ke akusho mina kusho uKhuzani Mfokampungose-ke laphana-ke uthi-ke sekuphele ngisho-ke amabhanoyi-ke eza eThekwini-ke laphana-ke asuka kwezinye iy'ndawo-ke ngenxa yokuthi-ke kunegcwalisa Spring Picnic All White-ke yomaskandi-ke laphana-ke ushilo-ke wathi-ke i-weekend-ke enkulu-ke le abantu abaningi-ke bazobe bebona iy'ndondo ey'suka-ke laphana-ke eMelika bukhoma kusho uKhuzani Mfokampungose. Sikhumbule-ke bafowethu-ke ukuthi-ke lo mcimbi-ke lona-ke uyaziwa kakhulu-ke laphana-ke ojwayele ukuhlanganisa ama-genre-ke ahlukahlukene-ke ongaphansi-ke kwakhe-ke uKhuzani-ke laphana-ke nomcimbi-ke ubonakala-ke uhlezi uyimpumelelo-ke unyaka nonyaka njengoba-ke usuphinda ubuya-ke laphana-ke ihlandla-ke elesine noma elesihlanu mengaphosisi kodwa-ke ulokhu ubuya amahlandla awukho unyaka la khona-ke ongazange ube khona. Lento bafowethu ikhombo olukhulu ngoba siyazi ukuthi sikhuluma-ke ngeciko likaMaskandi la uKhuzani Mfokampungose-ke indoda-ke idabuka phansi-ke le emandaba-ke laphana-ke enkandla insizwa izimisele kakhulu-ke kubona into yayiphumelela njengoba-ke lo mcimbi elokhu ubuyisile-ke kakhulu-ke othokozisa abantu. Lo mcimbi sikhumbule-ke kugqokwa umfaniswane-ke omhlophe-ke laphana-ke oqhakaze ngokumhlophe kuphela. Bafowethu sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo kuthiwa liyabhubha asidibane kwezinye.